BH Telekom je prva kompanija koja je prepoznala moj rad, moj trud i moje dobre rezultate. I već dugo godina su zaista uz mene i od ogromne su bili koristi zato što su oni bili ti koji su me nekako od samog početka pratili od mojih juniorskih dana još. Mislim da zajedno pravimo dobre rezultate i drago mi je da ću ponovo kompaniju BH Telekom imati uz sebe i na mom rukavu. BH Telekom podržava ovakve izuzetne sportiste, podržava klubove, podržava reprezentacije Bosne i Hercegovine u različitim oblastima, u različitim sportovima i evo, u narednim godinama skupa rastemo, skupa napredujemo sa našim sportistima poput Damira Džumpora.